Longli adala tu mapan ka khuru ka men pen 6 schedule jakong pa bob longli pusi WKADC siatum kapachini. College of Somaratum Nithom Kachasong Hangjo Pita KAC tum Karjurong Lechikong. Langper constituency APHLC rotum Monsam Lamdon along close 2.3 putak ningkang samsi chepa klangsi Kachasong pon. Kardom pini karbiang long life ada Abirta long pen Nelisa major bon kilempi nonar jik tha birtang ton pen Asam arnu long le dalala tuma phan kenep kang nang amen pen ladak 6 schedule long ri KAC ka parlo boring over sai ke klema tuma phan pasung tap long le pusi West Karbiang Long District Congress Committee tum sodak pen pachini pon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hukuma tengpen kedam tang chitini phain kore siarni Assam angkang pi prek chamadi malong bang pharo so se long le dalala tuma phan nep inang pon Lasona taxi ladak Karbiang Long pen West Karbiang Long pen dame pangrum pet bang trok atuma phan nep inang pon Laso sai putak kedam tang chitini phain kore hinierni West Karbiang Long District Congress Committee hin pen ningkang samse chepaklang ponsi WKADC CMI phusar thekramsa kaning jetengke Assam angkang pi long le dalali atuma phan kene pasai long ladak Karbiang Long pen West Karbiang Long along ta pangrum pet bang phomondor atuma phan nep inang pon Lasila bang phomondor atuma phan kene bahut KAC pena hukum doma ve mapusi karjupa dupon যোৱাকালি এই ভূমাফিয়া সকলক ৭০০কৈ অধিক বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাত আমি বিশেষ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি বেছি ক'বলগীয়া নাই কিন্তু যে আমাৰ এই ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলঙত এই ৫জন মণ্ডলক সকলক যে এৰেষ্ট কৰাইছে তাৰ ওপৰত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলক এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি খুদিব বিচাৰিছো যে এই অসমৰ ভূমাফিয়া নামত যেটো অপাৰেশন চলিছে অপাৰেশন এড নামত এই যে অটোনমাস কাউন্সিলৰ যে পাৰমিশন আছে না কিহতক এৰেষ্ট কৰাটো কাৰণ এই মণ্ডল সকলে আমাৰ 6 শিডিউল অটোনমাস কাউন্সিলৰ আন্ডাৰতে চাকৰি কৰা হয় যদি এই মণ্ডল সকলক যদি এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেনেলে এই পাৰমিশন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা ল'ব লাগিব Ladaka mondola tunke 6 schedule autonomous councilor losi voring over sai ke klem lasi nep nangji pulote aprang sike KAC pen ahukum envek nangji athe 6 schedule long ria loke state kachari atum KAC ke parlo voring over sai ke klem atuma phan paphota longle lapen nep inang ta longle lasi longle dalala tuma phan kiri ka khuruga men pen 6 schedule KAC ke parlo voring over sai ke klem atuma phan kapasung pona bangke chokche puta kramsa sanghu phirang ke mai long ningche pon স্টেট গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকারও এইটো জানিব লাগে গতিকে আমি ইয়াত ঘূৰ বিৰোধিতা কৰিছে যদি এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেনেলে ইয়াত অটোনমাস কাউন্সিলৰ আন্ডাৰত পৰা ইয়াত আমাৰ গোটেই সেক্ৰেটাৰী আছে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আছে গোটেই আৰু ইএম আছে সিএম কৰে এই সকলে তদন্ত কৰক ইহঁতৰ দ্বাৰা প্ৰসেসটো কৰা হোক তেতিয়া আমি মানিম কিন্তু যে আমি এই 6 শিডিউল এৰিয়াত আমার বর্তমান যেটু বিজেপি সরকারে যেটু ভূমাফিয়া অভিযান নামত যে যতে ততে আমার কাউন্সিলর চাকরি সকলক হাত দিলে সেইটো আমি কংগ্রেসের পৰা এইটো বিৰোধী জোতাম কারণ ইয়াত 6 শিডিউল কাউন্সিলর যতে ততে এই বিজেপি সরকারে হাত দিব নালাগে খেরনি পেন মোহন তেরন কার্বি আংলং লাইভ Dipu Government College along amen kache thabdun long le pharo risoi jangatum kedam tang chitini phain ko yarni pen inkora hinyarni an kache song ni thom pleng dera phita KAC tum thangnat RD ki pidun de dera bangke kachari anat RD ki pidun de son man deklo no admission we want justice we want justice and get Salma go back Salma go back Karbi Anglong along nongnam kache thangklong ke Dipu Government College hanlo sita bangso college along aninkan bangta lugachari ari soi jangatum lugachari chipinang kokpen amen kache thabdun long japan chesongna sita me piniarni anta bangso kisung aputhak KAC kachari atum kithurthi basai ki klem ki pon ka vedera jok piningkan le thotame amen kache thabdun long mangve ari soi jangatum chesongna kok
kedam tang chiti ni phain ko arni pen kache song cheng ponsi ni thoman kache song pleng tang arni arve charsi lun pen ni thoman che song tera pita KAC tum thangnat RD ki piduna velang la so jok pina pen ke KAC theng no long si kache song asai ding ponji pusi lo ka charli au somara tum kachin kring padu po non Ladakh ni mithang dim mithang di fu government college long mithang hem long Ladakh gang sin nilitum admission long lep lute nilitum Ladakh ke duprong student atum nilitum kodak lo ka charli tamla la pen ke nilitum Ladakh si long weg nang po la pen ke la pu sar tum stamin nilitum hanang chi song pi dun bom la bang so chi song aprangan le pen Abirta ke melong po pusi nilihin pening chethel kache song hud lo ka charli au somara tum kaning che tengke nili tum ki duk dera tum ke akaprek private college along lo ka charli dunchia phanta abar sayabe lapen eja kong tawe athe ipie po tum han chujor chop pensi lo nang pacharli lo lasia jara bidi pensi tame dipu government college along men che thabdun long vek nang po pusi ningjerin And guess I'm a go back! Go back! Go back! I'm a go back! Go back! Go back! I think they move the back! Move the back! Move the back! I think they go back! Go back! Go back! I think they go back! Go back! Go back! No episode! No episode! Then you're the long live! Long live! Long live! You're the long live! Long live! Long live! jongpon me karbiang long pen da lu ka charli na ching thu nang ji la pen paprang tu nang ji pusi KAC ka charli tum ubom lo bonta nona son lu ka charli o somara tu makisung chitong nang ver pulote konat pensi ka ching thu dun thekpo dipu government college along aning kanwang ta men ka che thaba porlote o somara tum ka che song nang ver along kapajok dunchia phan KAC tum ar pu vedat lu ma puta ar jume me bino News report long sudaringti Karbiang Long Live. Six schedule ang kalong inglong aso ka lidera tumaphan mate keche so tumaphan council along inghoi kep kethopia phutak langpher APHL siaro tum ningkang samse jipaklang ponsi kedam tang chitini phain kore siarni metheng tomar mu kache jengpen kache song padupon kedam tang chitini phain koi rai siarni arnikang sampor phai proximalom langpher constituency APHL siaro tum bang phoroi siso se armu chingrum si metheng tom ot krai pen kedam tang chitini phai clear ni central sarkar pen karbiang long along kido song trok risim kang tang ki ora song atumang bong monsamalam don kache tolong close 2.3 phutak chekroi dun de pura kache song pen ningkang samse kache paklang padupong alang litum ke jong pona tengke risim kang tang ki ora song atu monsamalong ke wang abangke ninging sampiklo la pen churu parpitlo bonta lam don along kache tok close 2.3 kido ko jok ningkang samse che paklang si pinrem ponang ko Ate close 2.3 along ke jongpon inghoi kepa bangke keche so tu phanta council election along chipate dum long potusi jongpon lo lasila so long ke APHL sia song hin pen ke momota chidom thek thek pusi chipaklang po halapu APHL si langpher constituency ro mai pu kongrong pi kanin che pon thua tengke sik schedule ang kang along ke inglong aso tum depsi election chipate long chot ji pusi India kacharia lu along ta ketok dak do lasila bang so 2.3 close bang pa private nang ji kali pulote kewang jilangar ni anso se kache song asai deng pon bom jilang puta phirang ke tumang no pangdak po Ilitum la close 2.3 che song ko nang ko athegel hanlo je it is an unconstitutional like hongbidhan arona tengalidek like hongbidhan karkan peme lapen it is known to all that Karbiang Long is a 6th schedule district 6th schedule area dake la 6th schedule area long ke dake kitiata ke cheso tumhan la dak sit kep ke pek unji puke ke tokawe athema haladak paragraph 2 la pensa paragraph 7 long mata tok delo je tribals are allowed to contest the election boda ke tok do inte non sit ke pide ke kupulo tribal dum se hadak vote ta thodu long choji buji hadak to inke non bang sit cap open to all bolote la sit cap ke open to all along ke la dake ke cheso tu morni sinang hai vek po la tumsi council ang cherai vek po la pen la sit cap ke morni si Karbiang Long man medeji athema itum Karbiang Long bule chi pubom si dame la dake cheso tum yong si la dak nang hai la dak nang cherai aja kong nang long bolotang ke mo arnisi ke itum Karbia tum ke dak kisung kivir dum lo polo da itum Karbiang Long buci budak ko piale lo non non se ili tum han Hujai district Nogang district ta Karbiang Long no poli tum hanang pusita hala dak jong se ili tum power ave ajak kong ave ratchari ajak kong ave hala dak ili tum arleng tum jong si thang akerap ajak kong ave polo da ili tum hala dak Karbiang Long aji puduna leve
Bolong ko maji pen Wilson terang Karbi Anglong Live. Tong sikot pen dong kamukam rong supia long kedo community health center along keso tumapan ingprim ki pijia pan disposal syringe kadure putak chini dunsi greater dokamukam press union jabang atum bankrit trokang bong tangka chirungsi hong pharu ke thom disposal syringe akerap ke pajirdaw Greater Dongkamukam Press Union along ke claim rapet phirang ke butung atum tong sikot pen abang society deng pon along ja konghorang ka chipi mate akirap te pajir pon thegapot Greater Dongkamukam Press Union amai phu Livingstone Bay hin pen phirang ke tumapan akiropi pon Halapu Dongkamukam Community Health Center along nurse claim ang phiatum sitame Greater Dongkamukam Press Union along ke do ana phirang ke butung atumapan akiropi pon Alang litum kaning che pon atengke sorkar pen syringe men nang ke pali ke der chera porahut Greater Dongkamukam Press Union atum lason hospital along ke nang sola hormu nang ke pajoy dun ke theke kachuru mimyang thek binong lo pusi je pon Halapu hospital along se kachelang bom arara tum sitame Greater Dongkamukam Press Union atum ke deng pon asai angthek ke thek dun long pen mesen asai binong lo pusi kachuru la pen kurbang thu pajir pon runti Dongkamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live. Prekta makiso jasemet corona vur pen kachepajok dunjia phan arong tinarara tumta ingprim endunang jipusi okpran kelang asai kam khonsing rong pia hin pen kachuning ripa dopon. Kedam tang chitini phaing ko rahiniar ni havar ke hat constituency ke parlo rongner ke parong along khonsing rong pi ka humri padudam alang li ka humri dama pora hut rara suatuma phan kapachini pona tengke nona kai hut prekta make sovur jasemet corona ke so penajok apran kedam nang ta dopiklo lase arong tinarara tumta corona vur pen kachapajok jia phan ke corona ke so ingprim chipidun rep nangji athe kebang jilangar ni akenang sot dokok ta haipusi kachuning ri padudam Alang lihin pen kapachini pon thua tengke arong tinarara tumta artaning kanthom kebra pho pen abat abang phubang phia tum jongsi ame kachichar o edera tum do pulote mega dong plap mate chosma ke joy pen piponji lapena me kachichar che pina tuma phan mega ke so kache langjia phan ningkan sampen kachirap che to pidunji puta pachini pon Lasonsi kumatne hemjong si bihek pen aria keng te kokti ke ke sudu pulote akijoy pen si kachelang jia phanta alang lihin pen kacharap chitu pidunji pu arong tin ka humrida mahut pangda konsi ki dukkela garara tuma phan chitimalan sitame akijoy pen kiron padupon jia phan sarkar pen vaccination ke pibomlo tame rong atok anu non anta mane vaccine ke endunde bang si ongla sidak arong sorphan stame ni lipini dak nang chuning ri si banglo je prabjin pen dak pan intiel piskulong eli tum corona vaccine kem biji sada kado ka berara tum ta nang pachitong dun edji basi dak ni lipi nang chuning rilo aya karena nang chuning rilo pengke si awareness kem asota nang bilo te vaccine bang kado ka vet en ed nangi ajika vaccine en e pulutang de nonolom ke nohokle ke dam sitame akisundu asi nang litu machinel lamai dhom banili kado karbing longarar khanda ni chuning ring tu se kadu kabeta vaccine ken pen soni son thom alam ben se ratum ke fere isi bangke vaccine endo tang de ingkan hini pen afi chibo jo itang ho latai son no lapen ke vaccine endo tang de ek boche akrong long bisung kurung doi puta ane ke pa fere du sila soni alam sitame aho kali lake asi science scientist atum doctor atum bang sarlang agency la haya dawai bang ke bang keseng Havar ke hat pen harsing rong pi la pen phuloni pen dirchuna rong pi Karbi Anglong Live. Karbi Farmers Association dong muka karo atum rasenjak lamalong pining le thop tame Karbi Zonal Festival katalon pon misenangji pura kapang thirasai kedeng pon. Kedam tang chitini phaing ko rahiniar ni Karbi Farmers Association dong muka karo tum patir pi ponsi dong muka rasenjak lamalong kewang ji project lo ni phai kreke thompen kre porni an Zonal Karbi Youth Festival katalon poncha dimalong kapang thirasai deng pon. Bangso ko pang thirasai kedeng pon hut Karbi Farmers Association dong muka karo maipu chongteron kongchun bang minarson phangcho dun maipu sonsing betum pendanglok benangan klem bang phubang phiatum ta chitu dun rintisi ZKYF katalon ponja hongjai ra pen theng pia rong along anta saini vit ponsi kapang thirasai mesen pen ke klem pachun ponlo
Rasinja Klamalong aning kanwang ason dak taxi pining le thota kewang ji zonal Karbi Youth Festival Catalonia hut kecheng pen ki judarni anta kachirap chitu pidunji pusi Karbi Farmers Association dong muka garwa tumpen ning jipon tum domoka cafe head branch pen dak Rasinja Klam along saini kibit asai dengpon lo aning kanwang ason dak taxi peneng le thota nilitum puthot cherab untulo lasi non kewang anta nilum cherab dunia fansi boripon po kadong Aning kanwang song tha peneng singkan le thos tame nilitum dak tekelang jun ratsinja klamalong ingdeng ingkoi ranel kep hawal Karbi risunim suronga jelong nilitum pini Karbi Farmer Association ahin pe nilitum kecheng si nilitum kalar kipi saini kibit lahai saini tum deng ponlo lapen ke sonak thak sinitum aning kanwang kibang hilang sengkanong sitaminitum Karbi Farmer Association pe nitum chirabun bom chitudum bomji lapen ke nitum pini dak nilitum Farmer Association deta kali dak nitum tekelang jun zonal committee tum stame secretary do lapen president vice president ado lapen office secretary do alang nitum stame nitum long kicho ason stame ison soninang rabdun lo lapen alang nitum stame nitum long pini akam ikem long inu bahin tu alang nitum chitudun lo dong mukak pen semsing inti Karbi Anglong live Tangte pinya dawa Abirta ke la ponsi kang tonik lo